Kiying Giblashna Nagaskim Integrated Housing Development Project Jongkasokap Deng Hagashnong Umbuda Hanung Po Rimho District Omsham Lalaban Pendangkam Mentala Katsos Nami E. Yakategi Jakala E Dagashnong Haduk Pra Akar E. Kiying Gibladeb Ansna Klajar Rothai Menta Yakine Kiying Lashna Nado Usnem Arhajar Katway. Hag Sajan Pratrik Nawing Arhajar San Uba Merabon Sim Emily kanong po harakat uba CBCM rong basnong lalay bunjurip yagne kajaka namar kidon bun kiying kibaladep bansna barkine kiying kilong ban ai sya kilong ying kibaduk kibom la bansna ying barkinyo yala kajong kaying kasem hakawai kawai kaying lasna hak takar kom bansa asau teli kilong ying Emily kanong po uloong banadu usnam arja khatra bola job kum Emily ulabuddin yagne kakam loong ba kiying kibaladep bansna keladang jot namar ba amdon basa kibaladep bansna hadinru kela longklau namar ba amdon basa long kabasa kin saya kendo yaki bor sarkar bat nagalyang jonggasnong bat kanong po taw komiti kin sedang no ban ai no yaki ying sya kilong ying kibade ban yo bat ban sedang no ban pen bha yaki ying bat kentu wi katnat penresor badipej bakin sim khia yagane kam kabasa kajingmu habas dang galong bansna ars pa sapotli kiying kibaladep bansna manta kilong sis pa tam e kabaki kwa kalong ban aino artli kiying sya kawai kalong ying namar ki kamera ki basna mensua kilong rit palat hadu kata-kata batkum kaying gasem ladon kamhi yai kamera ki bakham he kita kada kijing persang jung yang ni ilawan jungo wan page la ipang met hi wan page ya kijing long jung kiying kisem kijing long klau kijing pom biang su it's kem pada kijing trilang yang dorbat senong ro kerpat ila apil na kabenta ba ila sya kata ba ini sya sipor bagani nga trial ade ka ba kasin ka ba khadu mo bangin nang ya keren ya kani ikwa bagade ban long no kumunong mikmat adon kijing syuk khya ya kani ban ngin sim khia kat bala ban ni apil ru syaka urban affairs department naga benta ban sim khia ban ki officer ki jongi ru amta ban sim khia bagan ka kam kan burlong kloi kat bala kada kada kijing persang jongi kaka ni ka penyewan ban jurip ni kat kum ka estimate ka ban bas dang du kidon kum arspa arphukam chaupo e ki unit ki bade ban dan hang ni de kibala depsna kidon kiman hagatu ga don kumba sispa tam e long ready na kamenta ban sa no tingi khmi lenti margat kum ga jingdon jong ga jaka ga jingdon jong ki project ka sya ban sna du kata ndai kibala dep badu menta ki long no kum sispa tam ki banang ha ban repair gidon menta mar bagi badang repair sistem mensua menta kimlong su mar bomdon basa kita kadau long bakat kini kibala dep tolong bang expect ba kinong song kin yo toilem bat kijing kerpat mar begini ki unit ki badan hakawi ke blok kat kum ke original plan kalong saw unit ki kamera girit bah dasa marwi te long ndre ke family te pinsa tang iwe I kamera thia iwe kamera shed bat iwe toilet bi bedroom ka khamnya sisa awan pe ka girit bah long da ka proposal na kaliang jong senong ru ban aino iwe beneficiary ar unit ka proposal kalale kan yer min buddin bikin ailat la kumno iwe beneficiary R unit kamut hagawi ke blok kin sa R beneficiary kin original proposal kadi saw tolong lagi la ban aino R kan kamera marbo family ba ong te kun don kun arngut langut sangut ka jenjari ban sa bungut dikinir ude ki mat ki beneng ban ya keren ban